Ahanshonga abashubuzi hamwe n'aba chairman LC1 bakisharinga bari kufenshonga y'emisoro hamwe na sente za LC1 aba bakoreka Tauni kiraaka hamwe na meya ngo bakabagirikira omushoro mwingi konka kumpikirire Tauni kiraaka hamwe na meya ebi nibyo bagambire ahanshonga egi abayobozi ba LC5 kansarazi ngo ngahorere charity tunawe we akomeza kwena ngo shishoro mushoro akwera kuze position yeye nka kansara ushanga atakushishura aile supermarket aile meduka ne kuza agro inputs aile hotel esirista hotel aile mabakozi abantu bararamo abantu bakora ki koke byona takwena ngo giriki nyawanda makija atunyowe bushigwa kansara ni ngomu na ngobe ni shawa umuntu amushura ise bino my administration it is not selective. Rates z'emisoro okuba simikondo zihereza ziri mu Ruko Government Act yagiye cap 243 warebaho nuruko umuntu asimikwana ahereza umugera ki umusoro bakansara bagira ngo habo kugira ngo abantu bamwe ubwahati batandikire kurunda obururu ngo nibenda kwabya bagenzi babo ngo kandi tubarukuratira amateka hariho government ko rindo hindura mu nshoro za y'umushoro kurabero mu kubanza watunga tini namba ejo nenkora ya government yatire honsia Tauni kiraaka ko isuru kiko kuyarishobora bagaruka nyuma gambira abantu muno bababiha hatshi uno ushoborozi bugambira abantu kikwata government nuha nyenda ko bamanyisa ngo engerekwa ezirukorwa nizikorwa zikorabera omateka kandi amateka agagukoreka kuba kugereka emisoro ejo nagakagahereza obuyinza omuntu iwo bagerekera umusoro wasanga utakwikizana n'umusoro guba kugerekera ko kubasa kwitumbito nabwo icyo nyenda kubamanyisa ngo bino bugabe bwo kubasa kuronda emhande ejo na munonga futayira office zezo kubagerekera imisoro bakitumbito mwene nyoni ndeba ngo eje mitima eyo kutekamo ebe bugambo byo kutabantu kubata munko butwa kubashishira n'entunguke ibakubire no batunga Tauni kiraaka na meya nibagira ngo sente ezabahirwe bakazikoresa enguto bayombeka ofisi ya Tauni kanso rufura hamwe na kamena umusente z'abatwire tukakora enguto munana twine mu Rutookye Sanga road twine Bwanika Kagorogoro road twine Nyirambire Garama road twine Kimuri Karitwarana road twine Rutookye Kibale road twine Kibale Kazokemba road twine Nyakahanga road then tugira na Rufura Nyirambire Rufura road ezo ngo tukazitaho kugira ngo tuyambe nga imagine bamwe ombashubuzi enshongezi bazigambireho bati enyuma kampire mitwari 12 ati ndebire baturiyaho zabe mitwari umushanje mwene nyoni ndeba ngo tubangerekire kubi ndi Ivan Tsime.